inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha uyazimisela. Uzungulo entabeni zawakhoza etempele seTenford. Khulumela izwi lakithi noma leli tempele uNkulunkulu wenza khona imanga. Wayisuka lapha kwesamhlongo noBugeli. NoBugeli. Emayisuka khona mabe ngixoxela mama wami Ntombi uMakhanya eyixoxa indala ekuyona ixoxa ikulo Nazaretha. Uthi lapha uShembe wayese sengene inkosazana yafi inkosazana yahlala yangena la khona uShembe yangena isafuna uhamba uthi uShembe cha phuma mntanami sengiyalala uShubhombe ithi inkosazana awu baba cha nami ngizolala uthi uShembe awu cha nami ngeke ngilale mina ngikulala nomuntu showa nje uShubhombe yabe siyakhala intombazana yathi hawu Nkosi yamakhosi bekuthiwa angulinge uzokuthiwa ubanjwe uxotshe wasewaya labathi wathi ngoko abafundisi omnqayi wasethi hayi thumani shaya isigubhu bafuna washaya isigubhu wawela umfula uthoze umfula ematigulu wawela umfula uzana igodo lo mfula mawuzana igodo babe siyaphuma wasalveshe athi amasalveshe sifuna ukubona kahle lo muntu ukuthi uzola kanjani umfula unje sephuma amasalveshe mayithi aphuma amasalveshe ayabuka wasemshembe bantu bami sesiyawela manje wase sefaka ubholo wakhe uShembe wami umfula wasewela ezamaNazaretha ngoba la usokungena khona uShembe ngeke ungangeni asengena amaNazaretha bonke bawela aseshutha aseshutha amaNazaretha uyosindiswa salvation aseshutha tematam shoot kwaphuma amafutha awu10 uthi uShembe lapha emasefika kuletala wefegubhe khona uthi enkatawe uthi kwakhiwa ilamla kwakhiwa ilawulami lapha uthi kwaso10 ayibonga Nkosi uyasuka ngelinye ilanga uShembe yasuka lapha uyawela ngelinye ilanga lapho njalo khona useshuthe khona wathi umlungu mina ngeke zanda usengongcwatshelwa la likhona ingcwaba lo mlungu lilodwa nje okhalweni la wagxuma khona amasalva athi umlungu wambona indaba enkulu South Africa likhona lo ngcwaba lilodwa nje likhona lilodwa lo ngcwaba hayi abesenqamula umuntu wasesizwe senqamula ngelinye ilanga usehamba usethi la amasalveshe kuyatholakala lama salveshe emanze sekwakhiwelele ukuzana le ndawo le bantu baNkulunkulu siyawuqamba-ke usiyasho uShembe la muzoba se-10 lapha okuyikhona khona bantu baNkulunkulu ngelinye ilanga bathi uyahamba-ke umhlangano uma uhamba umhlangano uyahamba umhlangano sekubonakala kuthiwa kuhlalo laphansi kwesihlahla uma uhlalo laphansi kwesihlahla sekuyabonakala hayi khona kuseke ukuhlala izitsha wabeka izitsha umkwanyana ukuba wawuthi uncinci uthiwa sekuhlala bona uzoyibona umgodi umkwanyana uthi umkwanyana hawu hayi asisuke lapha kunenyoka base befika emzini waMakhanya la uShembe wayefike ngenise khona useyafika lapha mawaqambe kuyatholakala la khona ebusuku asuke idumo umthina kumuntu usemshaya inkwanyana umgani uthi umgani wona umthukile wathi ngimethi inyoka bathi omama bathi babe buwabezi uthi umama sasingamajongosanga hlosamambe ukuthi sasikubona konke ngoba wathi uShembe vele khuleka ethi ngiyakhuleka Makhanya ubaba ubhona uthi ethi ngiyakhuleka baba sizomuhamba singana senyoni uthi mase ugawa lapha ugalo lugume kuzohanja kuyo emzini waseJudiya uthi siyabuka nangoyana uyakhala maze sohanje zokuthiwa kuyo enkosini ithi Nkosi ufike umuthi la wafika wamangala kwanyana uthi wena uthukile uthena umethi inyawo
uthi unikela la kwaba senikela uthi masabona wakhe ukwanyana wakhe imali ewuzomyeka umuntu ikwanyana ayibonge lenkosi ubani ongakhuluma nezihlahla ngoba lapha ngoba ngithi sivumele inkosi isiqhaka sakho lapha lesemzini semaphumulo sikhutha amaphumulo sikhona isihlahla namanje asishile sinjengoba sinjala sisho kusikana ehloko lehlahla wethu behlale sona wangena khona enkozweni asesukile ama-salvation la besesuka kade egxume khona asethole ngasesibhedlela athola indawo ngasesibhedlela la sakhe khona kuyatholakala lapho mayiqambe ushembe usehamba uzodeke engene esontweni yama-salvation wabe sengene enkozweni yama-salvation uthi mayingene sebingelela umlungu lo ophethe ama-salvation sawubona cha sikaNkulunkulu umlungu hawu ubisa cha uthi ubaba uzala umkhokheli wayidogane wasishwa kwamaphumulo okuyibona bona ngalelo khathi ababezalwa inkonzo yasema-salvation wahanja kothi amakhosikazi athathe amasikela ashuthela amasikela ngapha kwathiwa xa uyogenca lo muntu namadoda nawathatha afate nawo cha funa lo muntu eshawe ubiza umfundisi wethu uthi ushembe mina inganami ngisole cha sikaNkulunkulu nasi itabelo sisho sisho ushembe uthi nganami ngisole cha sikaNkulunkulu sibheke endleleni zonke lezi zithu indlela leyo noya lelo lizwi lakho uyatholakala ngelinye abantu baNkulunkulu nangemzini uyahamba la ushembe uyahamba la ushembe uyathola ushembe kuthiwa khona umuzi okukhalwa kuwona la uzokukhalwa kuwona lo muzi uyakhalwa nasililo sikhalwa la komnsu okukhalwa kuwona kwenze njani lo muzi nabakhala abantu mayi uyatholakala hayi kanti umama uyabathi uyabeletha mama akabeletheki wasethi ayisuthi khona sile sikhulu ngapha keniphumela ithi ngapha kuye ngakhona emasevenya eniphumela ithi khona sile sikhulu base behlangana noma hayi lapha emzini waNcube akubeletheki unkosikazi sekuyabathwe unkosikazi ayiphuma akabeletheki base iphuthume isizwa khona zafika insizwa ngaphakathi bavalile phela umama ngaphakathi abazi ukungena into ayisodi bathi zathatha ubhobo salifaka lapha emfatunweni umzansa insizwa sahlabelela baba wethu osezulwini hey baba wethu umoya wakhe awuze inkosi sawufaka lapha insizwa ubhobo emfatunweni oyicaba kwathi uzwana somuntu hawu wayithola ingane ayibonke inkosi ayibusise izwi